Zaklada Fra Mladen Hrkać dodijelila je u Širokom Brijegu volontersku nagradu Gordana Jelić za najbolje volontere u 2019. Volonterka godine u Bosni i Hercegovini je Ljerka Bralo iz Viteza, a prva dobitnica priznanja za Republiku Hrvatsku je Josipa Galić iz Zagreba. Zaklada Fra Mladen Hrkać dodjeljuje nagradu Gordana Jelić istaknutim pojedincima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u organizaciji i provedbi volonterskih aktivnosti. Nagrada nosi ime Gordane Jelić, preminule profesorice psihologije i pedagogije iz Širokog Brijega, čiji je volonterski doprinos radu humanitarne udruge Fra Mladen Hrkać bio nemjerljiv. Da u svome volonterskom radu ustraju, jer evo i ovo priznanje koje večeras dodjeljujemo je dokaz da se volontiranje isplati, jer tako ne samo da pomažete nekome drugome, tako obogaćujete i sebe. Dobitnica nagrade za BiH je Ljerka Bralo, članica udruge Svjetlo iz Viteza, a za Hrvatsku Josipa Galić, odgajateljica u učeničkom domu Marija Jambrišak u Zagrebu. Osjećam dozu strahopoštovanja, ali nekako kao svojevrsnu satisfakciju za sve ono što činim i što mi je evo dano da kao uloga na ovoj zemlji da pomažem onima koji su u potrebi i da prvenstveno punim svoje srce, dajući svoje srce drugima i da je dobro činiti dobro. Nagrada je posthumno dodijeljena i Antoniju Zeljki, koji je ljetos tragično izgubio život. Nagrade je predala Margareta Mađerić. Da sati i sati volonterskog rada koji su ti ljudi dali nemaju cijenu, ali ono što je najvažnije, ljubav koju su dali svojim bližnjem jest najveća nagrada i za njih i za oni koji su dobili. Rad udruge Fra Mladen Hrkać, koja djeluje u Zagrebu i Širokom Brijegu te pomaže ljudima u potrebi iz Hrvatske i BiH, podupire 400 aktivnih volontera, a dodijeljene nagrade priznanje su svima njima i poticaj da ustraju u svojem plemenitom poslu.